الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وصحبه أجمعين. خداوند دائم دعاگو هستیم. خدای مهربان جمعی نفرهایی که بی فرزندن صاحب فرزندای سالم و صالحشون گردان. کسانی که در زندانن الله مهربان صحت و سلامت به خاندان به نزد زن و فرزنداشون برسان. الله مهربان کسانی که از ما گذشتن رحمت و مغفرتشون. کسانی که از ما قرضدار هستند الله مهربان قرضهاشون چگونه ای که وعده میدی که همراه کسانی هستم که اونها قرض دارن خدایا از این حالت سنگین و وزین این بنده ها هم بیرون گردان. الله مهربان بسیاری بندگانی هستند که شاید مشکلات هایی دارن پیش کسی گفته نتونن. خدای با فضل و کرمت حاصل بگردان. خدای خاتمه کار همه ما را به خیر کن. ایمان ها با سلامت نگه دار. خدایا با ایمان زیستن، با ایمان دنیا را پدرود گفتن و روز قیامت از بین مردمی مسلمان و مؤمن سر برداشتن الله مهربان برای ما نصیب بگردان. برادران و خواهران عزیز، موضوعی که امروز من انتخاب کردم یک حدیث پیامبر گرامی را برای شما انشاءالله معنا میکنم. راوی حدیث حضرت عبیدالله ابن محسن انصاری است. امام ترمذی اسناد این حدیث را صحیح میگوید و دیگر کتاب‌هایی که جمع آوری حدیث دارند برادران عزیز این حدیث تصحیح کرده گیرند. عن عبیدالله ابن محسن رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له دنیا بحذافرها. برادران و خواهران عزیز، پیامبرمون میگه وقتی شما سحر از خواب خیستی، یعنی الله مهربان ترحم کرد و ما سحر مقصد از همون یعنی موت صغرا میگن، یک مردن خورد، یعنی می خوابم خودش یک نوع مرگه. وقتی ما از همین خواب بیدار شدیم، بعد بیدار شدن برادران عزیز و گرامی حضرت میگه وقتی سه چیز اگر دریافتی، ببین سه چیز اگر تو دریافتی، یکم آمنن فی سربه، یکم وقتی که تو از خوابت بلند میشه همون خانه که تو در او زندگی میکنی نگاه میکنی که مقصد همون بالای خانه در بالای سر چپه نشیده است، یعنی خانه چپه نشیده است، خانه تا یگان آب و سیل نزده است، خانه نسوخته است، یعنی خانه در حالت یعنی گویم چگونه ای که بود همون آباد و آرامی که بود همون آباد و آرام ایستادگی است. همچنان گردک تنگه میکنی که فرزندکات اهل خانواده همه مقصد شکر خدا که یگان سختی و یگان مشکلات بر بالاشون آمده است. یکم چیزی را که پیامبر میگه سه چیز اگر بعدی خوابت در خانه مشاهده کردی، یکم انامین است که خانه تا در حالتی مقصد چپه ناشده و ناسوخته و ناریخته یافتی و همچنان اهل خانواده را هم در حالت امن و آرامی یافتی. زیرا برادران عزیز وقتی من همین حدیث خواندم در دوره هایی که در کولا خطیب بودم
ҳамун замонҳо дар Кӯлоб кӯчаи ҳамун чармгарои поён мегуфтем, ҳамонро об зада буд ки бисёри мардум ёрдамҳои зиёд карда буданд. баъдан як нафари мақсад назди ман омад ва барои ман як ҳикояти аҷибе кард. ман дар зеҳн мондааст. хеле вай нақлш тӯлонӣ буд, лекин ман як ҷои ӯро барои ту мегум то ки шумо шунавин. мега вақте ки хоб будум дар хона, ҳамин об омадааст ва вақти гармӣ буд. мега вақте ба ҳамин тиреза мега вориди хона шидааст ҳамин об, мега дар хоб мега ӯ ҳамин болои шикамамда як хунукӣ ҳис мекунам. мега ранги хунук хӯрдестам. мақсад мегум яъне айчи ҳисоб боша, як вақт чашм ҳуй мекунам ки бар болом об рафтестай. бародарои азиз ва гиромӣ, барои чӣ ман гуфтам ки шумо вақте саҳар мехезин хонаҳотон селзадагӣ нест, чаппа шидагӣ нест, насӯхтааст, яъне дар ҳолати алҳамдулилло ҳамун чӣ гунае ки орому тинҷ буд, обод буд, ҳамун хел истодагӣ аст. ин як. ду, муофан фи ҷасадӣ. дуюм чизеро ки баъди аз хобот бедор шидан мушоҳида кардӣ, ин аст ки вуҷуди худта бедард ёфтӣ. яъне ҳамун дастҳое ки кор мекард, ҳамун гӯшҳое ки мешунид, ҳамун чашмҳое ки медид, ҳамун қадамҳое ки ҳаракат мекард, алҳамдулилло ки ҳамаш бигем дар як ҳолати хубанд. зеро бародарои азиз, мо дар ҳамин ҳаёти худмон нафарҳоеро барои аёдати бемордорӣ рафтем ки шаб хуб буданд, нағз буданд, саҳар дигар аз ҳамун ҷогаи хобшон хеста натонистанд. бин ё дар ҷогаи хобшон онҳоро бигем фишори хунам давлени задагӣ аст. барои ҳамин вақте ту саҳар мехезӣ ки алҳамдулилло ки мақсад ҳамун гуфти тоҷикои мо ҳамун 4 ишкели раво, ҳамаи вуҷудат шукри худо, мисол сиҳатай, саломатай. ин ду. се, индаҳу қуту явмӣ. хонаро мепурсӣ ки мақсад оё ягон хӯрданӣ дорем ё на. дар хона барои ту меган ки имрӯза хӯрока дорем, яъне имрӯзаш барои мо шумо кифоят мекунад. се чиз шид. яке, саҳар хестем, хонаҳомон мақсад ҳамон ҳолати худушда буд. ду, вуҷудҳомон бедарду бемушкилоту мақсад ана танмон сиҳат буд. се, як рӯза хӯрока дар хона доштем. ҳазрат гуфт факааннама ҳизат лаҳу дунё биҳазофириҳо. дунё гуфт ҳамин се чизеро ки дошт ҳамаша бар ту дод. яъне ту гуфт молики дунёӣ, ту як подшоҳи дунёӣ. ҳамин моликҳо подшоҳҳо гуфт ҳамин қачиз доранд. бин саҳар мехезанд ҳамун хонаву дару қалъаву қиблашон мақсад дар ҷои худушай, таншон сиҳатай, ҳамрӯза хӯрокшона доранд. яъне ба маъное ки фардо агар фардои мо номаълумай, агар ман хӯроки фардорам дошта бошам, лекин агар то фардо нарасам, мақсад ӯ хӯрок насиби ман намешавад. ба ин хотир гап сари имрӯзаш ки ҳаст, имрӯз ҳаёт ҳастум, ман молики дунёюм. бин ман подшоҳи дунёюм. бародарои азиз ва гиромӣ, ҳақиқатан инам яке аз ҳушдор додану яке аз огоҳ кардани мо ҳаст ки мо вақте ки хестем, оли ман нафарҳоеро медонам бародарони азиз ки умрҳошон қариб ба 65 рафтааст, лекин кулба надоранд, хона надоранд. вақте мо шумо имрӯз хона дорем, бо аз ин да болотар бин як шукри худои меҳрубон, як мулк дорем, ватан дорем, як ҷой дорем ки куҷое бирем, мақсад аз ин тарафш оромем ки мерем, бо ҷову пову шароит дорем.
ба ин шукргузорӣ кан дар кор, ба ин тани сиҳате ки ҳозир дорем ба ин шукргузорӣ кан дар кор ва ба имрӯза хӯроке ки дар хона дорум ба инам шукргузорӣ кунам, зеро фардои моли маълум нест. зеро аллоҳи меҳрубон Қуръонда мегӯяд вало тадри нафсу маза таксиб ғадо, пагон намедонед ки шумо мурдаен ё зинда. аз ин лиҳоз бародарони азиз ва гиромӣ, ин ҳадис ҳам барои мову шумо иншоалло як ҳадиси таълимӣ аст, як ҳадиси бедоркунанда аст. ҳар як одаме ки агар хуб аҳамият диҳад, ҳақиқатан пайғамбари нозанин чӣ як муаллими беҳтарине ҳаст ки барои мову шумо гоҳ-гоҳ мумкин ягон ношукрӣ дорем, гоҳ-гоҳ мумкин қаноат надорем. бин барои мову шумо як ҳушдор метавад, як огоҳмон мекунад, местем фикр мекунем ҳақиқатан ҳамин дунё ҳамиқа чиз дорад охир. аз ин лиҳоз бародарони азиз ва гиромӣ, аллоҳро дуогӯ ҳастам ки худованд фаҳми ин ҳадиса дар зеҳни ҳар кадоми шумо аллоҳи меҳрубон ҷой кунад. бозам худованд хотимаи кори ҳамамона ба хайр кунад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.